الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها من نعمة. ثم الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أحييكم بتحية إسلامية، تحية أهل الجنة في الجنة. جعلني الله وإياكم وسائر المسلمين من أهل الجنة. آمين 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 يا رب العالمين. أيها المسلمون، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يرويه لنا عبد الله بن عباس قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة المنورة فوجد اليهود سماء فقال: ما هذا؟ قال: هذا يوم نجى الله فيه موسى وأغرق فيه فرعون، فصامه موسى شكرا لله تعالى. فقال النبي المصطفى صلوات الله وسلامه عليه: نحن أحق بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه. musidɓe julɓe tedduɓe teddirɓe l'islam, awon yettude allah o allah bajjo seniɗo wawɗo mo ronkata wiyeteɗo allah mo mara ɗimmo mo mara nando. no mijorɗa fi makko o haray nanon o woniri. haray hiɗen e lewru hitande meɗen heyre nden, kono wallahi sa landike hande ko ɓuri hewde e julɓe ɓen ɓe anda hitande meɗen nden naati fi honɗum wona 31 décembre ma 1er janvier. ko lewru meɗen nden ni aranuru nun no wiyetendu shahrullahi lmuharram, lewru jombente. hande simi fayari ko 2 jombente, kono hay goto innata honɗum bonne heureuse année, hitande moƴƴere. en anditata ɗum ɗo ka lebbi men ɗi jeyɗen, en andi to yo ka lebbi tawatana enen jeyɗi. ko ɗo handen enen kadi weltodirangol. hikka heɓi duuɓi wulure e duuɓi 450 ilanelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe iwi makka ɓe seni madina. ko ɗum woni 1447 ans ila immigration o waɗi ko wiyete kon alhijra. enen julɓe ɓen ko ɗo fuɗɗiɗe kontugol. jon noon ndu lewru ndu wonde ɗo ko ndu ɗo wiyete almuharram ka haala arabu, ka haala meɗen ɓe inna ko jombente. ndu lewru ɗo ko lebbi 12 woodi e nder hitande nden, ka enen julɓe ɓe wo ka portoɓe wo. kono ndu lewru jombente ɗo ko nduɗo pette allah inni e nder lebbi ɗin 12 fof o inni wo nduɗo ko lewru allah. luttuɗɗin fof hay lewru woturu o bakari e makko. kono nduɗo ko wiyete ko shahrullahi almuharram, lewru allah hormortendu ma hormantendu. lebbi hormorteɗi ɗin ko ɗi 4 no tawa e majji ndu lewru ɗo almuharram. nduɗo no tawa e majji kadi ko wiyete kon rajibi, no tawa e majji kadi ko wiyete kon sabbordu donkin e donkin. ɗiɗo wiyete al ashhurul hurum, lebbi allah hormorteɗi ɗin. jon noon nduɗo ko feereede, ko nduɗo tun allah baki e makko inni shahrullahi, ko lewru allah almuharram hormortendu. ndu lewru ndu wonɗen e muɗum ɗo ko nduɗo woni lewru aranuru e lebbi julɓe ɓen manditoɗen. ndu lewru ɗo ko nduɗo pet allah baki e makko o inni ko lewru makko. hollaɗiya kadi wona lebbi makko, kono ko bakani nduɗo kon e makko ko sabu teddugol fi mayru e mawnugol fi mayru. hay sumaye on o innare sahar ramadan on, lewru sumaye nun ko lewru allah. ɗon ko shahru tijaratu ma allah, ɗo noon ko shahrullahi almuharram. ndu lewru ndu wonɗen ɗo o jombente, kala ko anduɗen goɗɗo himo horude korka ɓurka moƴƴude e ko hoora kon fof
si suumaye on feƴƴi korka farilla ko horugol e jombente. Afdalu siyam ko ɓuri moƴƴude e korka fow ba'da ramadan ɓaawo lewru suumaye ndum feƴƴude ko shahrullahi almuharram ko horugol e ndu lewru wi'etendu ɗo jombente. Bakkatu kadi ko wona waɗede kon fow hino mawni ka Allah yiɗa tentini non kadi mo waɗi bakkatu e lebbi hormorteɗi ɗin. ɗum ko ɗiɗi wowluɗen ɗo rajiɓe sabboro donkin e donkin watton ɗo non ndu wi'etendu ɗo jombente. Ndu lewru ɗo wi'etendu ɗo jombente nelaɗo sallallahu alaihi wasallam no maki wo akthiru min siyami shahrullahi almuharram. Woɓe teriki en ɓe jeeji e yen hebbin horugol e nder ndu lewru ɗo, ndu lewru hormortendu wi'etendu jombente. Ko e nder ndu lewru ɗo nelaɗo sallallahu alaihi wasallam ko ɓe iwi makka ɓe seeni madina ɓe tawno alyahudaɓe ɓen jifɓe ɓen hino horayno nyande 10 jombente. Ɓe landiɓe ko fi honɗum ɓe horanta nde nyande. Alyahuda ɓe wi wo ko nden nyande Allah dandi annabi Musa alayhi salam o halki fir'auna. Wo ɓe hori annabi Musa hori nden nyande sabu yettugol Allah weltano Allah. Fi honɗum o dandimo o kefero geddo Allah. Jaka yohiɗen heɓa e nder muɗum goɗɗo so heɓi welo welo nema himo yettira Allah sabu horugol. Annabi Musa hori nden nyande yimɓe makko ɓen kadi fof hori. Nelaɗo sallallahu alaihi wasallam ari Madina non tawi alyahuda no horude nden nyande ɓe yeta ko sabu ɗum ɗo. Nelaɗo sallallahu alaihi wasallam ɓe maki nahnu ahaqqu bi Musa minkum, ko menen ɓuri handude e jeygol Musa e di onon. Fi on ɗum annabaɓe fof ko ɓe siɓɓe, julɓe ɓe ngari fof ko ɓe siɓɓe. Nelaɗo hori nyande 10 donkin on ɗum ko ndu lewru ɗo. Ɗum non hawra e honde tuma asewe yontere jango arowo ɗo fi on ɗum hande ko ɗiɗi. Jon non nelaɗo ɓay ɓe hori nyande 10 on ɓe maki miɗo tanƴini horugol ngol nyande 10 jombente kala horuɗo nde nyande Allah yafoto mo bakkatu mo waɗi e nder hitande. Sabu ko horuɗa kon nyande 10 jombente. Ɗon andi neɓari ko arafa feƴƴi ɗo horugol arafa yafoto bakkatu mo waɗɗa e nder duuɓi ɗiɗi. Hitande wotere feƴƴunde e hitande wotere arore. Amma horoygol ngol nyande 10 jombente Allah yafotoma bakkatu mo waɗɗa e nder hitande. Joni noon si tawi hande ko ɗiɗi haray 10 on hawroyay e asewe arowo yontere jango. Si ɗum ɗon feƴƴi ɓaynelaɗo hoori noon 10 on ɓe yi ko moƴƴere ko woni e mum. Fi jango wata alyahuda e annasara wi'oy e nyammintina en ɓe inna annabajo amen on ɗo ko menen o nyembini, ko menen o tawno no hoora ɗum ɗo o hoori, ko diina amen kan jokkuɗon. Nelaɗo sallallahu alaihi wasallam maaki ɓay yehi ha hewti hitande ka ɓe fatoto ɓe maaki si Allah accilan simi wuuri ha hitande arore mi hooray 9 on mi hoora kadi 10 on hara mi nyembitari ɓe tun. Nelaɗo sallallahu alaihi wasallam kono ko nden hitande ɗon hewtitoyta tawi nelaɗo fatike sallallahu alaihi wasallam. Karama ko ɓen non ɓe wi ɓaynelaɗo hari ɓe maaki ɓe fodi ɓe hoorayno 9 on e 10 on. Hande kadi woni e hoore meɗen sunna horugol 9 jombente watta ɗon 10 jombente. Hay si tawi hara ko ɗeɗo tun heɓuɗa e nder lewru ndu Allah yafotoma bakkatu ko waɗɗa kon e nder hitande. Joni noon 9 e 10 en andi ko fiyon ɗum horante. Wanen ɗon hakkunde laañe ɗiɗi haray jombente wona iidi. Ko enen tun mbaba en maaki innata jombente ko iidi. Jombente na iidi few. L'islamu on julɓe ɓen ko mari iidi ko iidije ɗiɗi maasi ɗuuɗi ha iidije 3. Ko lutti kon fow sen iidi ko enen iidi kono wona iidi. L'islamu on ko andi iidi ko iidi suumaye. Ɗon en yahay juulo en iidi. E iidi donkin ɗon kadi en yahay juulo en iidi ɗo woni ɗe ɗiɗi. Tammere nden ko iidi juma ɗon kadi en yahay juulo en. Kono mo be meɗen yo landi hoore mum enen mawnuɓe ga fulawa ha hande ko hombo ɓorni coñci kesi yehi juuloygol iidi nyande jombente. Waɗari
waɗata sataki waɗugol ko ɗum holli wona iidi jombente ko lewru meɗen hitande heyre nden non ko ɗon woni ko nde naati kono wona iidi few ɗiɗaɓum nun kadi goɗɗo hoorata ñande iidi kadi si tawino ko iidi nelaɗo sa sallam yamirtano yo hoore ñande sappo jombente jonnon ñande sappo on ko hooreteɗum ñande jeenayi on kadi ko hooreteɗum haray wattanen ɗon hiya mo hoƴƴa sa yii a jokki hunde ha a tawoyi ko ella ko ya accitu si a tawi ko faljere ko ya yilto e muɗum toroɗa ɓen feƴƴuɓe e muɗum ɓen mayɓe ɓen hara yiyano ɗum ɗon ko yo Allah yaafoɓe ɓe mara bakkatu si heɓay bakkatu ko an anduɗon hande kadi wuuri e muɗum kadi deppiti e hoore muɗum yo Allah dande en noon sifa ɗum ɗon haray e nder ndu lewru ɗo no woni événement ji buyi waɗuɗo e nder lewru ɗo no tawa e muɗum halkugol fir'auna laaminoɗo duuɓi 400 ans himo ka pouvoir haw hinni ana rabbukumul ala komi woni Allah mo ɓurɗo e towde o ma alimtu lakum min ilahin gayri sikkaɗo mari reweteɗo goo si wona min ndu bandiru laamino ndu misra ɗo ko e nder ndu lewru ɗo Allah woni ko halkimo no tawa kadi e ko ari e qissaji no wiira noon no sellima no sella ko tariha ko e nder ndu lewru ɗo annabi yusuf alayhi salam o buganoka nder ko loyru no tawa kadi e qissaji arɗiɗin ko e nder ndu lewru ɗo kadi annabi ibrahima alayhi salam o buganoka nder yiite Allah subhanahu wa taala on o dandimo no tawa kadi e qissaji arɗiɗin kadi ko e nder ndu lewru ɗo kadi Allah subhanahu wa taala danduno annabi yunus haray ka nder reedu lingingin o luttari ton no ardiri noon e riwayaji buy buy ko tawata ari e muɗum no tawa noon e ko ɓuri e sellude kon ko waɗi e nder ndu lewru ɗo sahindinede sayyidna al-Husayn radiyallahu ta'ala anhu al-Husayn ibn Ali radiyallahu anhuma tanira o nelaɗo on sallallahu alayhi wa sallam geɗal sayyidna Ali on makete ɓen sayyidna al-Husayn ko e nder ndu lewru ɗo woni ko ɓe wara ɓe sahindina e nder leydi Irak précisément ka wiyete ɗon Karbala ko e nder ndu lewru ɗo ɓe wara ɗum ko tanira o nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam mo nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ƴettayno baka e muɗum ɓe inno ko aw woni koho suka ɓen fof ka nder aljanna ɓe inna kadi yiɗatama sina aden gomɗinɗo añatama sina aden nafigijo radiyallahu ta'ala anhum ajma'in oɗo ko tanirawo nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam weltiniraɗo aljanna tawi hino wuuri mo nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam toɓɓi fembi ko on warira wono warirɗa noon no andirɗen noon e yewtoye fi makko ñandego inchallah koye nder ndu lewru ɗo kadi ɗum ɗon woni ko waɗi haray seydna al-Husayn oɗo mo anduɗen ko tawata ko tanirawo nelaɗo geɗal seydna aliya geɗal nene fatima oɗo koto makko ko seydna al-Hasan ko kanko men miññiti al-Husayn al-Hasan e al-Husayn enen buy e meɗen no faami ko siwtaɓe kono na siwtaɓe ko aden e koto muɗum oɗa hecci oɗa ko al-Hasan woni ko hecci seydna al-Husayn wonaɓe siwtaɓe few ko ɓe nene goto baba goto ko aden e koto mum haray no tawa e ko waɗi e nder lewru ndu ɗo kon haray sahindinede oɗo radiyallahu anhum ajma'in kanko e baba e makko e ɓeygure makko neɓe fof wa anna ma'ahum si ɗum ɗon feƴƴi musidɓe julɓe tedduɓe si innama ñallal gotal pet sa horingal Allah yafotoma bakkatu hitande goto e men anda ko bakkatuji jelu o waɗi e nder hitande kontotako wakkiloɗa hoora ñallal gotal pet Allah yafoma bakkatu ko waɗɗa e nder hitande ko hombo yeeti en ɗum ɗo ko as-sadiqul masduq allazi la yantiqu anil hawa ko on neɗɗo gonguɗo gonginaɗo ɗum ko Muhammad sallallahu alayhi wa sallam o wowlirta kadi beleɗe kala ko o woli ko in huwa illa wahyun yuha haray ko wahyu woni ko wahina e makko ko ya heblo de maintenant awlitanoɗa compta calendrier on hande ko ɗiɗi simi fal jaari ka calendrier haray juma arowo ɗo wona e jeenayi hoora ndeññande hoora ase wona sappo hara innari noon juma tun horatake si tawi a eɓɓan fi juma tun jon noon wakkiloɗa waɗa alkamisa arowo watta ɗon juma watta asewe hara e heɓiɗo moƴƴereji buy ɗon si tawi jeenayi on ko ɗa a hawrodiri si tawi sappo on ko ɗa haray a hawrodiri gollitiraka nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam maaki e hadis gon ton ɓe inni wo man sama yawman kala horuɗo ñallal gotal pet na balɗe ɗiɗi dey fi sabilillah hara ko fi Allah horirɗa ngal
har hay sonnajo ma o fayda o andari hida hori hakke ko tawata hida suudi dum e yingo wata goddo andane hara ko fi Allah horirdangal wo ba'adallahu wajhahu Allah woddintino ya yeso mango o woddintina ma antigi anin nari e ngiyite ngen natoygol yite jahannama 70 kharifan embere duubi cappande jeedidi lakara subhanallah cappande jeedi lakara nyallal gotal lakara no foto a duubi wulure aduna sabu a hori nyallal gotal fi Allah nañi horugol ha gayna haraka yawo hino tutta ma hino ngungi afala tu yo yimbe be lando ma ko hondo ronki ma inami do hori ngal nyallal hino juuti san sera riende tu hay hunde na fata on mo wonda yetaade do mo watama yubude joddi korka hay hunde ko andi joddi korka o ko wiyetedo Allah hakkeno joddi korka ko mawli kon ka Allah acciray unno hay malaikaabe be yobe windu joddi korka ne laado sallallahu alaihi wasallam ko maaki Allah dali e hadithul qudusi as-sawmu li korka kan ko min Allah jeyka wa ana ajizi bihi ko min petti kadi waawi yobugol joddi korka wonande kala on horudo harako fi Allah o horiri sharti on harako fi Allah tentini non fewndo do horugol fewndo do dum ko baraji mola naadi non yaasi on hino wuli kat nyallangal hino juuti futuro ari wo e 22h ko sullilado wo ko ha 3h30 40 haray lenni maximum onno fuddo da don non hora ha e 22h wallahi sa wadiri dum do harako fi Allah andu Allah woddintini yeso mangol yawmal qiyamati nyande mayda e nato e gol yite jahannama embere ka yarete duubi cappande je ilakara musibe julbe teddube sa hebi balde didi non horaade harako fi Allah dum woni duubi temedere e nogay 140 lakara sa hebi balde tati horaade der hitande fu dum hebi duubi temeddi e sappo ene ndareno wakkilotodo hora tenen hora alkamisa harako fi Allah wakkilotodo hora sappo e tati sappo e nay sappo e joyi kala lewru harako fi Allah o horiri o wakkilotodo hora balde sappo arane den ka donkin watta don arafa on o wakkilotodo hora jeenay e sappo jombente o wakkilotodo hora nyallal har hay goto andari himo hori o do hare joddi makko ko andi dum woko Allah subhanahu wa ta'ala fi honnum tawata Allah o jetti korka kan o baki e makko hay e goto wawata ma seedi tanade hida hori si wona Allah mul ghuyub sina o Allah andudo ko wirni ko kanko pet wawma seedi tanade wonde ma pellet kaari hino hori ko dum sen addi ndaya aya ardo on fi korka ko Allah inni ya ayyuhallazina amanu kono yo gomdimbe ko gomdimbe ben noddado na yimbe ben na julbe ben ko amanu billahi wa rusuli amanu bil yawmil akhir amanu bil qadari khairihi wa sharri ko be woni ko noddado gomdinde Allah gomdini ne labbe gomdini defte gomdini malaika gomdini kodriye gomdini wonde ma pellet ma yay immintine landite ko golluno ko fop yobe ko moƴƴi kon ko moƴƴi ko boni kon kadi ko boni ko ben Allah noddi do o ni wo kutiba alaykum min Allah mi farli e dow modon asiyamu korka kon non na onon tum kama kutiba alal lazin wano mi farlirno e dow ben min gablikum adibe on ko mi wadani dum do ko fi honnum wona fi tum ko fi goddum ko la'allakum belajo onon no gasa onon tattabuna on hulay Allah horon no hana horirede hora tere maden fowde hora gite den darata ko harmi hunduko wowlata ko harmi noppi din hedota ko harmi juude den memata ko harmi koyde de yahata ka harmi hora bandu manu fop hora ko ndo wete korka hara wona horugol tun nyamari yarari rendari na dum non tun ko dum do woni nene on ko do be caldi de ngadi hebo fi wonno ne laado sallam no maaki hadith go beyni wo neddo man lam yada qawla zur wa shahadatu zur wal amalu bi kala mu acciari wowlugol fenale sentagol fenale e gollitirgol dum falaysa lillahi haaju Allah ala fi an yada ta'amahu wa sharaba de ronkata nyamugo ronka yargo ronka rendugol e sonnaajo maon kono a wowlay fenande a nyoay a hedi toto musique andaray ko harmi a yahay ka harmi haaju Allah ala e kan korka ma don si tayno haaju Allah wonari e korka ma kan hay goto haaja ka e makka koko wiyete dewe fop hay ko andi ko dum watte wo ko wiyetedo Allah jonnon sida faala yo Allah yobito e heba di baraji wowlaadi do ko be hora no hana hori rede non jonnita haqqeji din fi yo Allah kadi jonnite joddi mani
mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala on o tawnunoɗo en jombente ko feƴƴi o tawni en hikka yo tawni en kadi ko arata e duuɓi heewɗi kadi yo Allah arsiko en kadi wawgol waɗugol moƴƴereji landa ɗin e nder hittande nden fof tentini e ɗi lebbi horɓorteɗi ɗo aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم وأفضل الصلاة بعد الفريضة وصلاة الليل وأفضل الصيام بعد رمضان وصيام شهر الله المحرم مسيب جلب تدو بباوة يتو دي الله لا والإمال كانكو بوري هندو دي كو يتا دو نيما جي مكو دين yo Allah waɗu e yetta ɓe nemaji ɗin harana e yedda e ɓeɗi ɓurnaɗo sallallahu alaihi wasallam ɓe maki wo ko ɓuri moƴƴude e julde ɗen fof si farillaji ɗin feƴƴi subaka e fana e alansara e futoro e geeƴe ko ɗiɗi woni farillaji ɗin wo salatul layli ko juulugol jemma ko ɗum ɓuri moƴƴude e juldeji ɗin fof ta lando e ɗum goɗɗo ko nelaɗo sallallahu humpituma subaka fana alansara futoro geeƴe ko ɗiɗi woni farillaji ɗin waktuji ɗin joyi mo juuli ɗiɗo joyi ɗa mari baraji wa julɗo waktuji 50 mo yeebi ɗiɗo joyi no foti mo mari bakkat wa yeebuɗo waktuji 50 jonno si ɗiɗo feƴƴi ɗiɗo joyi ko ɓuri moƴƴigol kon fof ko nde gorko immoto jemma puusa sonnajo on ma sonnajo on puusamo ma ɓe puusindira ɓe immo ɓe yaa ɓe salligo si oɗa ronki oɗa findina oɗa si oɗa ronki oɗa findina oɗa nelaɗo sallallahu alaihi wasallam no du'ani ɓeɗo ɗiɗo wo rahimallahu imra'an ɓe maki mi toriki Allah yo Allahu yurme on gorko immiɗo jemma juulugol o findini sonna makko ɓe juuli yo Allahu yurme on sonnajo immiɗo jemma fi juulugol o findini moodi makko yo ɓe juulu wosi tawi o yawawari immagol na salagol o wawi ɓuɓɓingol jungo makko ngon fitta ka yeeso fiyo ngorre nden iwka yeeso moodi makko ma ka ɓeygu makko ɓe wawa rewgol Allah ko wodi yiɗugol moodi mo yiɗa ɓeygu mum ko ya yiɗamo moƴƴere nden laakara harana basenji ɗin tun ka aduna ɗo yiyanamo moƴƴere nden laakara harana suudu laban ɗum tun ka aduna ɗo yiyanamo moƴƴere nden laakara harana otowal ngal ɗo tun ko ɓurno yiɗangol goɗɗo moƴƴere laakara ka nelaɗo ɓe du'aniɓen yo Allah yurme kaari neɗɗo fof no hani wakkilade fiya tawe ɓen du'anaɓe ɗon noon ko honnum ɓe waɗayno wo kala waɗɗo ɗum ɗo na sahaba ɓen tun jeni sa immi ke jemmani joni a forsi sonnaji on no rewa moyen jiɗin fof hara na sonkugol na yennugol na ŋermugol rewra méthode ji ɗin fop ha wawa immade o heɓa darɗe ɗiɗi nelaɗo du'aniki o woyo Allah yurme o si tawi ko sonnaji on kadi Allah okki imanu ɓuuri e hoore gorkon kanka yo rewru ɗum na yo innu min ko kamɓe mi landitortako ɓe laa ko ya eto wakkiloɗa ɗon kadi ha o immo nelaɗo du'anike maɓɓe maki yo Allah yurmema yo Allah yurmema iɗa andi noon pellet du'a nelaɗo sallallahu alaihi wasallam wona ko ruttete joni noon juulugol ngol jemma ko ɗum ɗon ɓuri e moƴƴude e kala juldeji ɗin fof si farillaji ɗin feƴƴi wonon horugol ngol kadi ko ɓuri moƴƴude kon fof si sumaye on feƴƴi ko horugol e ndu lewru ɗo hara yaka seede meɗen en fof musidɓe julɓe tedduɓe ta ndaru ko yaasi on wuli kon ɓe maki wo sumuta sihu hoore son hoori tun on heɓay cellal falaɗo heɓde cellal duumingal hara na dafalgal e comprimére yo duumo e korka Allah ittay kori ko fop kala ko woni ka ɓanduma o okkama kulol Allah tuma de yiwɗa sonnajo ma on tawata wawatamu memude tawata ko fi kulol Allah hara heeɓi ko ɗaɓɓa kon ñameteji no woodi accari ɗon ñamugol saabu kulol Allah hiɗa hoori hara heeɓi ko ɗaɓɓa kon ko Allah ini fatazawwadu mi torike on yooɓe fa inna khayra zadi taqwa ko ɓuri moƴƴude e jewɓari ko yarete lakara kon fo ko kulol Allah horugol ngol noon no tawa e ko okkata goɗɗo kulol Allah mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah okku en kulol Allah kene e gundo toriki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah okku en kulol Allah kene e gundo toriki Allah yo Allah okku en kulol makko ngol kene e gundo mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala andeji ɗi yo Allah ittuɗi toriki Allah bakkatuji ɗi yo Allah yafodi fayɓe ɓe yo Allah fewnuɓe marɓe ɓe yo Allah ɓeydanɓe karamokoɓe yo Allah hiwɓe ɓe maraɓen kadi yo Allah okkorɓe gandal wondugal nafa e barke yo Allah moƴƴinan en ɗo moƴƴinan en ka meɗen yo Allah okkore lamɓe fewɓe nunɗuɓe huloɓe Allah yiɗuɓe leydi ni yiɗi ɓiɓɓe leydi ndin yo Allah waɗu ɓiɓɓe leydi ndin fewɓe nunɗuɓe huloɓe Allah yiɗuɓe lamɓe ɓen teddinayɓe lamɓe ɓen mi toriki Allah yo Allah huuro en ko yaforay yo Allah wurno en hoore o aduna fodde gurnan no moƴƴani en
ñande tawata ko lakara moƴƴane yo Allah ƴettutu en nde ñande yo Allah longin en kalimatu tawhid nde hiɗen maaya toriki Allah bakkatuji meɗen janɗi fanɗi suuɗi feeñi ko tewa e ko hawra fof yo Allah o yaafo yo Allah taw aljanna on ko fimen woni ko tagira toriki Allah wata Allah waɗu geɓal yiite jahannama e ɓalli meɗen enen e mawɓe meɗen wuruɓe e fatiɓe yo Allah yaafo mawɓe men ardiɓe fof e dendagal ardiɓe julɓe kala ko ɓe hawrodirno e sawaba yo Allah yoɓerɓe firdawsil ala kala ko ɓe wopuno yo Allah yaforɓe saabu yurmede ɓiɓɓe meɗen ɓe yo Allah fewnuɓe hoore lawol l'islam kala joguiɗo jang e ɓuttuka ɓe guura yo Allah duminanmo kala joguiɗo ande sohla yo Allah on ittanmo marɓe jawdi ɓe yo Allah on ɓeydanɓe maporɓe kaydiji ɓe yo Allah on okkorɓe toriki Allah subhanahu wa taala yo Allah okkor kala mo joga e kaydi waɗa kaydini kay hara ko rewirde Allah jogiɓɓe yo Allah danduɓe bone ko wowla e munkom yo Allah waɗi luttuni hande ko nafirde rewirde Allah toriki Allah yo Allah fooli l'islam toriki Allah yo Allah fooli l'islam yo Allah tabinti sunna toriki Allah kala wonɗo fiino l'islam yara yeeso yo Allah woni ballo makko kala wonɗo gaño l'islam e julɓe ɓen fof toriki Allah yo Allah ronkimmo yo Allah okkormo ko hilno sela l'islam e julɓe ɓen rabbana atina min ladunka rahma wa hayyi lana min amrina rashada allahumma la tufarrig hadha al-jam illa bi dhanbin maghfur wa sa'yin mashkur wa amalin mutaqabbal mabrur allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma allahumma la taj'al fina wala ma'na wala min baynina shaqiyyan wala matrudan wala mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin musidɗo meɗen no addi ɗo buuɗi 50 € himo tori du'a yo Allah okkormo ko faala ko yo Allah dandumo ko huli ko ɓe sabilillahi ko waɗa kala waɗɗo to mbuuɗi yo Allah lontinanmo siko goɗɗum o huli yo Allah on dandumo siko goɗɗum o faala yo Allah on okkumo mi toriki Allah yo Allah okkormo be meɗen ko waɗa fi Allah toriki Allah arsi ko en ardingol ko adi en ardinede rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin